abashubuzi n'abakozi omu tawuni ya Ntungamo bashobanjirirwe bwanyuma y'ekikwekwето ky'okushenya ebyombeko ebitari ha mutindo hamwe n'abo abarikukorera ha nguuto. Ekikwekwето eki kigendereire kuteeka etawuni omu buteeka. Ekikwekwето eki kyaba kirimbire omu ofiisi ya Town Clerk ebintu nyamwingi ebirimu amaju emidaara y'okushuburiraho byasisikara obwo bamwe aha bashubuzi bareebwa barikwirusya gaabo barikuhunga. Niwe mubazizi w'enkiito nimundeba nk'okundi mbere ninkorera street yitu ya Ntungamo Highway Street mbona kaba akarukapu kanje nako bakatwara tinkumanya oba kandi nyine family ibiri nindeberera omuka witu wa mama wanje nindeberera family yanje tinkumanya aho naza kuzananisha aba government yitu mazima tsimanya bano kwebereramu oba biki. Abashubuzi bareebwa omu maziga bashobanjirirwe babuzire emihanda y'okutoora bwanyuma y'emishuro yaabo kushiishwa. Abantu bakirebera bishaka kino cyo kubasa kutaso mu business yawe turyaturire roni turire mpaka kutandika kitenda ubona no hafe ya turire roni hata tuza kuzihezo kushashura kile turazihe eti kumanya eti odobani yargaka hi we are confused. Menguzi nyingi akwata nungambira nangabarai hari aryo mu road reserve kungango yeye batakikwata cyanda aryo mu road reserve no mu ruguto tino takukireba nungambira ngo yeye batakora ki shuware mazima byaba birye byo kushenya tusemo buringaniza twena tushenywe tumanye ngo twena buri umwe bakora ki bamushenye. Aba bashobora ngo akira kubahirwe okurondaho gukorera kabiri karakace mnonga yatwata mu ngadi tabe n'amagaraji turukwatira abana bo mu cyaro abatine fees zo mu secondary hata bitubentwegeza abana bona hata batubingaho nakona tubatera za homingi na goya neza umutaka banza yayetebekanza nkeje nabo mwana amashini hata mutiyine kamashini mashini yo kayekushesa okushenyera oku abagaraji ab'embaho abakamwe kamwe bona bahikwaho kandi ekikwekwето eki kigenda omu maisho mpaka etawuni eteriire. Kahika hano tuta etawuni egi twine meya na kanso ye abatayambire bantu munonga habwokuba meya akaba owa politics zo kweshwerekaza politics zo kubiha abantu buri umwe byanakora icyakubasa omu mbeera yo kutekaho entebekaniso mu tawuni egi nicyo kurira Ntungamo egi omukire kake munonga yayahikamu containers ziri nko muri 10 wiro tubahire tubuke abuka twose tukuruga inyuma tukubamanyisa twantushenya all temporary structures containers na kiosks aroba kiosks bo bakotise byuma obona twabihaho ebice by'embaho byona twabihaho so twarawo mu streets zitu zona oyireho ibakweta Banyad Road okwaiti nabe bikade abo twabakwataho kureka ntwindaho tubatebekanise bagurize emyenda yabo second hand. Ekikwekwето eki nkija obwanyuma y'esande ibiri ezahirwa abantu abarikukorera ha nguuto kwayo kandi kyareka abashubuzi bingi bashobirwe ekyokukorasaho. Amakuru agagasha kwa Samuel Ahumuza abwa tayari West muri Ntungamo.